Genesis chapter 45, verse 1. Kona uJosefa wayegasenazini kusibanga phambi kwabo bonke ababemi naye, wakhala wathi, "Khuphisani kimi abantu bonke." Kwakungemi muntu naye uJosefa ezazisa kubafowabo. Wayesephakamisa izwi ngokukhala, abaseGibhithe babuzwa nendlu kaFaro yamuzwa. Wathi uJosefa kubafowabo, "NginguJosefa, ubaba usekhona na?" Amen. Let's summarize from chapter 42. We have 43, we have 44. La sithola uJosefa. Angithi siyazi ukuthi abafowabo bakaJosefa bamthatha uJosefa bamfaka emgodini bamthengisa wahamba uJosefa wahlupheka konke lokho. So la ku-verse 42 uqala-ke manje kuba nendlala eKhenani. Then abafowabo bakaJosefa sebayothenga ukudla manje laphaya eGibhithe. Manje mabafika lapha abafowabo bathola uJosefa and uJosefa abamboni yena uyababona ukuthi abafowethu bani. Mawusuka lapha 42 mabababona 42 verse 24 lithi iBhayibheli wafulathela wakhala wabuye waphendukela kubo. Angazi bazalwane abafundi beBhayibheli bazosho banokwazi mhlawumbe ukuthi sina singakanani isikhathi la uJosefa ahlukene nabafowabo. Angazi but nomcabango wami ngibona ngathi kube isikhathi eside ngoba abafowabo bebengasamboni. Nini ngoba uJosefa wayesekhulile ofunjani angazi but I don't think ukuthi kwaba isikhathi esinani ngoba mhlawumbe kube kwaba isikhathi esinani babe yokuna ukumkhumbuza ukuthi mfowethu but maybe kwaba isikhathi but sithola la uJosefa uyakhala. Ukhala ngathi lento yenzakala izolo. Ingathi abafowabo bamthengisa izolo. Ngoba uqolela kubuhlungu. Sometimes uyakhala. Mawusehleka uthi ukuthi ngiyaxolela. Siyaqala kusinko. Ukuqolela kubuhlungu. Kokuru uyakhala. Uze ukuthi inyama yona ayifuni. But lo moyo kithi uyakuphusha ukuthi yenze le nkonzo. Ngoba umuntu ozomshilo manje ukuthi thina sihamba ngezi yonke into esidlula kuyo sidlula ngezi. Uma izwi lithi xolela noma ngabe isiphi isimo akusuzi ukuthi uqalile uyoqalile yena mekezeke azongixolisela. Asihambi kanjalo. Uma usafuna ukuyezwini isebenzise le nkonzo izokusiza. Ayisimnandi. Josefa siyamtholela ku-verse 45 uma abatshela abafundi abafowabo wayekhala kwakubuhlungu ngathi kwenzakala izolo but kune-period ende but kwakubuhlungu but ekugcineni uJosefa uyayifeza lenkonzo uyabaxolela abafowabo. Ngithi-ke ngiletha lento kithi ukuthi lo muntu lombabili nami uJosefa bamthengisile abafowabo. Akathi mase bafika eGibhithe athi ngiflamizwe ngithi-ke akusiweke ukuthi lo muntu osenhlizweni
yakho mhlawumbe noma yini ungafika kwi-situation kaJoseph ukuthi kufanele umenze lokhu ungakwenza and uma angisikhuluma iqiniso kumuntu lithi iBhayibheli sizihlole thina ukuthi sesekukhona ukuhlola ukuthi noma ngisukuhlula mangithiwa mina mhlawumbe ngisekhampanini kufanele ukuthi ngi-appointe lo muntu ngizokwenza na when if the answer is no meaning awukakanqondile mina kufanele phansi manje uye laphaya lokhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usize lesifuna ngoba ubuye ezulwini kwene abukazostopha usesenabantu abazokuhlula usesenakukhule ngishilo ngathi between the Canaan eziyahepheza ziyajika umuntu okwazi ukuthi ingqondweni yami ithi ngiyeKenani zidosa izinyoka zikuluma ngiyeKenani kodwa sekukulelula funa ukuthi wena uthathe isinqumo amen haleluya sasalamu khona awekho amaqhubu siyatholela asiye kule i-forgiveness injalo noma ngabe kunjani noma ngabe kubuhlungu khala memeza uNkulunkulu wakho uyena uzosiza asiye kule ye-healing ukuxolela abazalwane wethu thina sonke singabazalwane sinamaphutha abekho umuntu o-perfect la ngoba usafuna ukuthi uNkulunkulu asize dlula kule nkolo ngoba nawe uyamdinga uNkulunkulu uyamdinga uJesu uthako akuthethelele impilo yethu sidinga uJesu sinamaphutha maningi masesitoko siyamkaphela ngezakala uma usacabanga lokho ucabanga omunye nawe ungamxolelanga lokho siyami loyana ngimxolelanga kusho ukuthi nama ngidlule kahle la siphosa ngizomsiza asidlule la before sikhuleka asingapretend bazalwane owethu uNkulunkulu uyasibona ungaqamba amanga mina bazalwane ngithanda konke afuna ukuthi usitshele izenzo zona this days ukuthi mina ngibona nje ngithanda konke ngijwayele amahile no akukho lapho sizabona wezi uthando umzala uthando lakho luyaphuphuma yazi ulusongo luthando luyaphuphuma lugcwele asiye ku-healing bazalwane siphola njani siphola kanjani number 1 acknowledge ukuthi unobuthakathaka la angeke uphole ungakaziboni yazi kunabanye abazalwane ababona ukuthi u-wrong mina ngithanda uJesu ngapha inhliziyo yakhe ayingathanda lapha mina ngithanda uJesu uma ungakaboni ukuthi unobuthakathaka la angeke uthi number 1 acknowledge ukuthi la uyadinga usizo akunamama okhulile okholwe with the late Pastor Mamba uma sifuna abazalwane ukuthi sibonakala ukuthi siphumaphi nolokhu nebanga siyakhutha sithi the late Pastor Mamba uthe yabona mase siphindele emuva history no asikho lapha sithi manje lapha yanikhanda ikhanda yebo senza lontombazane basho kahle bayitela into straight khanda ikhanda liphethwe ikhanda abasho ukuthi cishe ngoba ikhanda mara nomphimbo ngathi yes uma kunabafana intombazane yafuna ukuthi
zamantombazane ayinjalo. So ngithile ungayibathisi wena iba honest noNkulunkulu wakho ukuthi le nkosi iyakuphila. Qala lapho. Step number 1. Number 2, thatha i-decision yokuthi ngifuna ukuphunga, ngifuna ukuxolela mina nkosi ngicela ukuthi ngisize. That's number 2. Well, afuna ukuthi hayi mina ngahluleka, anginandaba, mina umuntu akenzeli lutho, awubazophuma. But wathatha i-step ukuthi ngiyavuma nkosi, but manje ngifuna ukuphuma, ngicela ukuthi ngisize. Indlela iyaqhubeka manje. Step siyaphambili. Then number 3, asiyezweni. Asifundeni izwi John chapter 14 verse 26. Sifunde no John chapter 3 verse 8. Amen. John chapter 14 verse 26. Bese sifunda no John chapter 3 verse 8. Siyakuphilile, sifonda kanjani? Ngoba ukuxolela abazalwane is a process. Asinto ya one day ukuthi sangikhulumile mina bangithandazela ngipholile. Is a process. Uzakuthandazela namhlanje ukhulumile ivukele nto makavela nomuntu ubone ngathi ungaphakamisa umsebenzi iyavuka but wena udila njani nalo udlula njani ufuna ukudlula osalayo ukusindele ekhaya. Mawusafuna ukuhlala uzimisele yes kuzoba mnandi lethezeke kube nabantu ongabathandi kube nabantu ukuthi hayi angeke ngixolele but ofuna ukuya ekhaya lahmaza waphume emlonyeni wakhe uyazimisela noma kuyiba abangamthandi bathi yena uyazimisela bakhombisa uthando. Why? Yesu. Asifundeni John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. Epha umduduzi umoya ongcwele ubaba uyakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Siye ku John chapter 3 verse 8. John chapter 3 verse 8. Lilelwe ukuzalwa ngobusha. Umoya uphephetha lapha uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo, kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Kanjalo bonke abazelwe ngomoya. Hallelujah. Amen. Sithola amavesi ayithula akhuluma ngomoya. Number 1, uma usindiswa njengoba kushilo kwashunyela izwi wabhabhadiswa lo moya ngcwele ubalulekile ukuthi ube khona umzalwane nomzalwane. Ongekho lo moya ngcwele sizobambana nezifundo sizoshayana ngoba umoya wokho sizophatha amagqingi singaxolelanga. So ukuze uzophola uyamdinga umoya ngcwele. Umoya ngcwele uzokukhala uthi angifuni mina ukumthethelela nomuntu umdingile wantu yes isizathu sakho siyazwakala. Abanye bazalwane badlule ezingeni ezibuhlungu awustepfather yonke into badlule ibuhlungu sizathu sikhona kufanele ukwakhe yes but ngokukhona ngokwezi upolise uthi noma ukubona lo muntu izingathakajabo yona test leyo ukhona ukusitesta ngayo uthi lo muntu ngimxolele ngempela uzothi makavela inhliziyo ibe mnandi angeke usuke isipasi angeke sisuke sizoba khona but angeke sisababuhlungu. Why? So each and everyone ithi siyamdinga umoya ngcwele uzosenza ukuthi sikwaxolela ukwazi ukupholisa. Jesus. Chapter 3 ukhuluma ngecharacter kamoya ngcwele. Yazi character kamoya ngcwele njani? Asithatha umoya iwili yongaphandle njengoba izwi lifunda lithi uyawuzwa ukuthi uyabona nokuthi abazalwane ezindabeni kuthiwa yangu-Catherine years uCatherine uphuma elwandle laseMozambique uCatherine abazalwane u-Aristotle noma ngabe bangamfona ukuthi nangu-Catherine years unathing lithi vele sinjani banjalo abazalwane uCatherine unjani unpredictable
ipile yona akasazokwazi ukushumayela akasazokwazi ukufakaza i-character kamona ivuke so ngikhuluma i-character kamoya ukuthi ithi banjani abavele ngomoya kuba nezinto abavela kuzo bathi kube ngathi akwenzakangakho wayilo moya ungcwele ukhona lithi iBhayibheli masimthatha ngama-character wakhe uvesi ungududuzi uthi lapho ukhala uzwe ipain ibuhlungu eze yena heyi ngiyamkhumbula ngelinye ilanga lomoya kuthi ukhala uzwe ipain afike kube ngathi uzokuthi yazi lo experience izokuphuma yonke iphesi uzopholile same time yazi uzokuthi okuthule ehliziyweni ngoba lowo muntu uyakusiza uzodlula kule nkonzo it's not ukonzelula singapretenda sihlalisane uthando lweqhululana niyabuyisana bathi lo muntu ongcwele makangekho nizophuma kuyo emnyango ninjalo nithatha ama-meeting for hours omunye abantu ukuthi wangiphasalana kade niphume laphaya kufane lo muntu akekho okwazi ukusiza umuntu ukuthi axolele kubuhlungu kunjalo bathi umuntu axolele Hallelujah. inhliziyo not ukuphethe not ukuthi ngenzeka nje ukuthi le meeting iphume no then uNkulunkulu ayipholise inhliziyo injalo i-character kamoya iyasiza ezimeni ezinzima kungenawo bonke uzodlula kanjani lezi zinto ngoba sisazokulimaza kwanathi nje sigapha ekholweni siphethe imali sithi uJesu inkosi sikudlule kanzima uzodlula kanjani kungenayo moya engcwele khona indlela amen indlela ukukhuluma ngishile konke lento ngiyakhuluma ukuthi uzophola ungasigqumi lesi silonda usivale mina ngiyakholwa uJesu ngipholisile bathi makuvela nomuntu unyanya ngathi angabuthi izibhakuza kuya why itest leyo ufuna uzibone ukuthi awupholanga usihlola wena lithi sisekukhona ukholo into osekholweni uzasihlola ukuthi akuthatha awudluli kahle eseza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umsizi wezimpilo zethu khona ukwenza lutho ngaphandle kwakhe amen yilokho ngithi step number 1 yazi ukuthi unenkinga number 2 thatha uqomo ukuthi unokuphuma number 3 iya kuNkulunkulu ngalesi simo iya kuNkulunkulu khulume endeke okugcina yazi ukuthi akusinto ezokuphela ngaleso sikhathi yimpi yakho yemihla ngemihla zazi ukuthi ubuthakathaka kuphi singazenzi strong kunokuthakune khona sathina owazi ukuthi isathana ayengibambela ungisqueeze iphefumulo lazi lolo khona lazi bese kuya kuNkulunkulu ngapha uya every day uhlambulula every day siza kuNkulunkulu wethu uyapholisa upholisa umhlobo weqiniso ukwazi ukusipholisa namanqoba iminyaka ahlala abalelana azazala izinto eziningi azala izondo azala ubuhlungu obuningi ngoba uzalwane olimelelo bakakhuluma abantu uyablinda ukukodwa lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi umuntu ukhuluma ngokuphila kwenhliziyo yakhe yini